بردام دبین لسر مجاره هالبشارتنان یکش مجاره هری گرمه لترکیه کنه هاد روژه ودایا و کما گوتنه 26 روژه کماینه دبیجن که اف هالبشارتنه شبو ترکیه گلکی گرنگن و گلکی چاره نویس سازن چما چاره نویس سازن چما گلک گرنگن من میوانه که برای پروفسور دکتر رستم ارکان اکادمیسین لزانینگه ها دیجله لديار بكري ويد كلمة بيتن بري سركان تو بخيراتي جبو كردستان بسشاري وارباش بوشي افهل بجارتنا قال لك جرينجن چاره نویساسن جبو تركيا سدم چيا Şimdi seçimlerin önemi bir defa گرنگی حل بجارتنا و کم دزانن ام بیست سالک کو دستلات تکتنه حیا و جیاک پارتیه دستلات ترکیه ورگرتیه نزیکا چارکا ست سالکه تو بخوازی نخوازی ده حل بجارتنه ده ام دخوازن یانجی هل سنگاندن اوه که دکن کوف دستلاته گوهرتن یان جینا جالیک دن بریارد حجی حمو بابتن کلوی دریابون تو بخوازی یا نخوازی 20 سالن دستلاته که هندک نخواستن تیرو جوه مخالفت دخوازن وی که سود جب بینن و هر وها دخوازن وی که ده برجوان ده خدا بکار بینن اگر وی حل بجارتنه نببن جارك دي ام دبينن كو اك بارتي ده تركيا ده حل بجارتنن دهاتي ده هر اف بارتي و دسلاتي وربگره اف جبو دسلاتي جبو مخالفته جي پشتي وان سالين دريش كو نافچه کی جوان و دسلاته کی جوان بخوا چه کرن و ناخوازن کو وی کیج دز بدبن اوه گله کی گرنگش برکوم دا تماشای ترکیه دکن پشتی سال 1960 دا سالات گلک نمای یک پارتی 1907 با 73 دمیرال اروا پشتینگی اوزال 7 سالان ما لی 20 سالان کس نمای لسر دا سالاته جبروی کی جی گلک گرنگش بو گفتگوی پشتیوان 20 سالان او دمینن یان جینا باشه لگوری او راپرسین هاتینه کرن لترکیه ددم آوان چند مهنداویه دا لسروان هل بشارتنانه هر وها لگوری وخاندن و پیشبینی هوا وکه اکادمیسین و شروعکار ده چارده گلانه دا سالال ترکیه تی گوهرتن یان همان دا سالا دمینه Şimdi yani نها دماسکی انکیتا دست ین پیشتر ین نهاجی امجی بخواه تماشا دکن اشروفه دکن و هروها لیکولینی دکن هوچ فرقکی تمام نیه دو کسن پیش برکه یکو دو دکن ام دکارن و هاوه که بشن و هروها دو کسن کو جبو حل بجارتنه پیش برکه دکن اگر چار کسن بنجی هر اردوغان و کلش داروغلو گرنگن و هر وها افجی گرنگه که دچه قناغه دوی حل بجارتن یا نه سروک پارتیا مملکت محرم اینجا بریار لسروی که دکه که چند دنگان دبه چند سده اف گرنگه که دچه قناغه دوی یان جی نه قالك جي انكيتا دبيجن كو كل جارغليان اردوغان قناغا يكي حل بجارتنان بدز دخن لي نها دبيجن اگر پنج سده محرم انجي دنگان بدز بخه دچه قناغا دوي حل بجارتن وها تدفن دما چه قناغا دوي جي دناوا كسن كو كانديدن اسوها دبينم كو رجاوان چلي بسر دكفن ام حل بجارتنا كزحمت دبينن و انجامن و اوين كو
بسر بکەوە ژی دێ 51 سەدی ببە ji ber wê yekê gelek ferik nabe heta êvariya roja çardêy mehê jî zelal nabekî dibe ser û komar em nikarin bêjin ev kandîd li pêşiyeye hin an kêj dibêjin 4-5 puanan kilijdaroxlo li pêşiyeye û hin jî nabêjin lewra jî ez vê yekê giring nabînim belkû dûxalek renge kilijdaroxlo li pêşiyê باشه برس ارکان 21 سال رجب طیب اردوغان حکمران لترکیه دنها دا جی دبیجه جبو 5 سالین دهاتی دا امیر سر بکوین اگر بیتن ده چارده گلان دا رجب طیب اردوغان سر نکه اف هل بجارتن وقت آماجه پیکل یعنی لگوری دیفچونات لگوری بخواندنات اردوغان آماده ده صلات رادز بکتن به کیشهک به هیچ روبونک Şimdi bakınız نها تەماشایڤەیەکی بکەن لە تورکیە بۆ چوونە جڤاکی ژیوەهایە بەحەز دەکەن و هەروەها vەیەکێ دەبێژن ئەس وەها دەبینم کو ئەف نەگەلک ڕاستە ئەف گفتوگۆیە ئەف گۆتنەش بەرکو ئەم تەماشا تورکیە بکەن لە دەمێ ئۆسمانی و هەلبژارتنە پەرلەمانی هەیە و ئەزمونەکەیە هەروەها دەمێن دنجی و هەلبژارتن هاتنە ڕۆژەفێ ئەزمونەکی مەزنە ئەس دەخوازم vەیەکێ بێژم هەلبژارتنێکی gelekî demokrasî li salên 60 û heta niha jî helbijartinên temam hatine kirin û herwiha ev kadroyên henê serokên Türkiye ji esmet onû heta dawiyê dema ku helbijartin wenda kirî kes ji wanan nego em bi ser neketine û desalatê nadin kesên din pêwîst e civak vêyekê bizanin me ezmûnekî demokrasî heye û evên ku helbijartinê wenda dikin û naxwazin biçin nikarin tiştekî wiha bêje lewra li vê derê bila kes endêşeyekê wiha neke dema ku yek dengan pitir tîne damezraweyên Tirkiye herwa xelkê Tirkiye demokrasiyeke pêgeştî heye herwiha keltûrekê demokrasiye kes dikare ji bo vêyekê bêje na nexêr em naçin em wiha dibînin ku demokrasiya me jiya Amerîka pitir e weke Trump hatiye pêşê bi awayekî dadperî û yeksan dema helbijartin çê dibe encam her kes rêzê lê digire û lê dawiyê û encamê Tirkiye serokkomariyê sêzde hel dibijêre weke pêştir jî helbijartin dixwazim vêyekê bêjim ku serokkomarê duwazdê hel nabijêre yê sêzdê hel dibijêre û pêwîst e her kes rêzê bigire li encaman û ev jî erkê her kesekê ye her encamekê lê helbijartinê derbikeve yasaye û her kesek pêwîst e qebûl bike yek ji pirsadin ku li germe li Tirkiyeyê di bangeşan da gelek tê behez kirin pirsa Kurdan e. Niha pirsa Kurdan hêj nehatiye çareserkirin. Di têgeştin û têgeha Recep Tayyip Erdogan AK Partî tiştek niye bi navê pirsa Kurdî hatiye çareserkirin. Li ji aliyê Tifaka Millet ve dibêjin em ê dibin banê parlamentiyê da pirsa Kurd çareser bikin. Pirs ev ye. Kurd kîjan layî, kîjan alî helbijêrîtin. به دستهالات جبو کردان گرنگه جبو چارهنویسا کردان گرنگه Şimdi Türkiye'de aslında ناد Türkiye'de ji sala 2001 helbijartinê 2001 heta nehajî Türkiye Kurdan dinamîkekê giring ya helbijartinan ya giftûgoyan pirsa Kurd e tenê ev rone pêştir jî de helbijartinan de ev babetekê giring e û karûkerê xwe hebûye li ser faktorên helbijartinê û her wiha niha jî ev carekî dîbûye nîqaş evên li ser desthilatê li AK Partî Birêz Erdogan
پێشتر دە هەڵبژارتنن پێشتر دە di navçeyê de ku gelek deng bi dest xwestin li navçeyê û li Tirkiyeyê li wê demê dengên wê bilind bûn ji ber ku çaresera pirsa Kurdî hebû piştre jî dema ku alozî hebûn li gel HDP dengên xwe hebûn lê niha ev îddiayên ku Erdogan dike gelek mezin çi dibêje dibêje ku pirsa Kurd weke înkar dihate li babetê ziman ندکاریم به زمان خود آخفن و هر کس ندکاری بیجه از کردم که شاید کملی که بود بیجه منف چاره سر کرن با آوایی که مزن بریجه که مزن که شاید کردیاتی چاره سر کرن لی اوین دلوکه هدپیز و پارتیا چپ یا کسک اوین کدشنال بجارتنی طلبین و گلک جوازن تن کرد از کردم ifade ve ki dikim jixeyni wan hindek telebên dinyên cewazên wan hene li vê peyvajoya çareseriya Kurdan dixwazin ku hindek babetên din bixin ser peyvajoya çareseriyê bixin nava parlamentoya ev gelek giring e ji ber ku pêwîst e bû vê pirsê babetekî yasayî hebe û seqfekî yasayî hebe خالا کو ام بدانن او بابتکی یاسایی یا خود چارچوبه که یاسایی نبوج بو پرسا کردی دما تو پارلمنتوی وک ادرس دبینی و دخوازی کو با اوای یاسایی چاره سر بکی هر پارلمان هر پارتیا که کوتی نوا پارلمنتوی هدپ پارتیا چپ یانجی پارتیان دن تین پارلمنتوی و بابتکی گرنگه دناوا روژاوا Türkiye jîde waheye û ez vê bi rêçareyekî baş dibînim. Rêz Profesör Doktor Rostem Erkan, akademisyen û şîrovekarê siyasî û kul Diyarbekirê li Bakurê Kurdistanê digema û gelekî spas.